खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो बेनि सिगां बिपिएफ नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव देरहानानै सरकार दानायनि बाथ्रा एबा सरकार दागोनखौ लानानै एबा सरकार दानो थाखाय साखाफारा खालामनायनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव मुख'नांगोन दि थांनाय साननैसो सिगां जिएसपि राजखान्थि दोलोजों बिपिएफ राजखान्थि दिलुआ एलायन्स जानानै बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै गोबां मानि खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दंमोन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपि इउपिपिएल आरो कंग्रेसजों बिपिएफआ खौसे जाया थामहिनबा एलायन्सआव मालाब्लाबो गेलेया होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खुगाजों रोखा फोरमायदों जेराव साननैसो सिगां माखासे मानि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव खौरां फोसावदोंमोन दि जिएसपि राजखान्थि दोलोजों जथायै फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बे समाव गोबां गोसारदोंमोन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोख्रों बाथ्रा जे सोरबा बिजेपि सोरबा इउपिपिएल आरो माबेबा कंग्रेसजों बिपिएफआ मालाबाबो एलायन्स जाया होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे समाव माखासे मानि अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव बिजेपिजों कन्टेस्ट जागोन लोगोसे चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजों कन्टेस्ट जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों लोगोसे बे समाव फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हारसिंनो फिन आरोबाव सरकार दागोन होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों दानिया फैदो बिदिब्ला बिजेपि इउपिपिएल आरो कंग्रेसजों मालाब्लाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ एलायन्स जाया होनना बुंनायनि सायाव लोगोसे माबे जिल्लायाव माबे राजखान्थि दोलोजों कन्टेस्ट जागोन माबे राजखान्थिजों नांनो गोनां जागोन बे बाथ्राखौ जों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादिनि আমাৰ क'क्राझार আৰু চিৰাঙত ইউপিপিএলৰ লগত হ'ব বিজেপি বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত বিজেপিৰ লগত হ'ব কথা সেইটো চিধা কথা কংগ্ৰেছ আসন নাপায় কংগ্ৰেছে এটা চান্স আছে যদি পায় শ্ৰীৰামপুৰ আছে কংগ্ৰেছৰ আৰু ইউডিএফৰো স্কোপ নাই ইউডিএফ কংগ্ৰেছ একে শ্ৰীৰামপুৰত পাব পাৰে কোনোবা এটা দলে কিন্তু ইউপিপিএল হিচাপে আজিৰ দিনত কোনো চিট জিকাটো মই দেখিবলৈ পোৱা নাই যদি পাই লাকিলি ক'ৰবাত এটা দুটা পাব পাৰে সেইটোতো দল কংগ্ৰেছো আহিব বিজেপিও আহিছে কংগ্ৰেছো আহিব ইউডিএফো আহিব চব দল আহিব যিমান দল আহিলেও বিটিচি অঞ্চলত আজিৰ দিনত সবতকৈ ষ্ট্ৰংটো হ'ল বিপিএফ নেক্সটত বিজেপি এইটোতো হ'ব আৰু নিজকে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এজিপিৰ লগতো আলোচনা কৰিছে ইহঁতে মই জানাত এজিপি আসাম গণ পৰিষদৰ লগতো আলোচনা কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ লগতো আলোচনা কৰিছে বুলি আমি জানো বিপিএফ কাৰো লগত আলোচনা কৰা নাই অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বাছ সমৰ্থন দিবৰ কাৰণে এজিপি আৰু বিজেপি বিভিন্ন দলে নাই এইটো দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে আপোনাৰ কোন এজিপি আৰু কংগ্ৰেছ আৰু বিপিএফৰ কাৰণে দুৱাৰ খোলা দুৱাৰটো আমি যদি ইচ্ছা কৰে কংগ্ৰেছৰ লগতে মিত্ৰতা কৰিব পাৰে আসাম গণ পৰিষদৰ লগতে কৰিব পাৰে বিজেপিৰ লগতো কৰিব পাৰে বা কংগ্ৰেছৰ লগতো কৰিব পাৰে কিন্তু আমি কৈছোঁ কোনো দলৰ লগত আমি মিত্ৰতা নকৰিব দৰ্জা সবৰে খোলা আছে আমি জানো কিন্তু আমি মিত্ৰতা নকৰি পেলাই অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰ অকলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মানে ৰাইজে যাক সমৰ্থন দিব বিপিএফ তাৰ লগতে চৰকাৰৰ মানে সংগী হ'ব বুলি কৈছে এইটো নাই বিজেপিয়ে কি কৈছে কংগ্ৰেছে কি কৈছে ইয়াৰ লগত মতলব নাই আমাৰ বিজেপিয়ে যেনিবা আজি চেম ডাঙৰীয়াই ক'ব পাৰে যে কি কৈছে কোনে বেছি পায় তাৰ লগত থাকিব এইবিলাক নাই এইটো বিজেপিৰ কথা সেইটো বিজেপিয়ে নিজৰ কথাটো ক'ব পাৰে কোৱাৰ কি আপত্তি আছে কংগ্ৰেছো ক'ব পাৰে এইটো কথা কিন্তু বিপিএফে অকলে চৰকাৰ কৰিব বাছ